sengiyaphendula-ke manje iyeza leyo ngizoyidedela ngisathule ngamaspom le ngoma ethi umlaba into ekhona leyo ngizoyidedela ngisalinde nje ngamaspom ngoba phela nami yami ngayithule esithi ukuthi nami kanjani ngizoyidedela nami ngithule ngamaspom kulmani kanza kwethu lelo cingo likhalani ithini eminye imibuzo athi ngo hey ulokhuzana ka-Agnes umfo ka-Agnes alikho iphutha ngenza kwethu ngifuna ngizwe ayikho into erong sengikhuluma-ke manje njengomuntu nami mina bengibongela lo mjida lo okuthiwa untaba yaseDubai yabo ukuthi uthathe ambitious futhi icala lami kube lelo uma sengithola-ke kuthiwa kabezwani so yena bengibisela ukuthi abezwani naye mina waye ngimbongelile yabo alikho-ke elinye iqiniso edlula lelo yabo akukho nje okunye akukho so angazi ukuthi bekwenzekalani ngomfo ka-Agnes uyabona ungisukelile ngoba futhi bengiyibhalile epejini lami ngibongela lo yamjida mfethu akunayo enye into engayiphendula lapho ngoba lo mjida niyazana naye siyazana naye mfethu bengingazi nokubethu benenkinga bekufanele ngitshele mina bengingazi nokuthi unenkinga yabo